ndio. Thutha wa guthakwo ngucanio 32 timu ya Gor Mahia niyo Ahotani a gikombe kia rigi ya Kenya niyo SportPesa Premier League na gikombe kiao 16. Niko kuria the thutha wa gwikara thiini wa rigi ni gwa kahinda ka miaka 5 timu ya Mathare Utd riu ni ikurukitio ngathi. Na kimera yukite magakorwo magithaka thiini wa rigi ya daraca ya kiri niyo National Super League. Hari timu iria cirakorwo cikihuranira mieke ya kwa guikurukio ngathi kimera yukite timu ya Mathare Utd, Thika United odumwe na Kirabu kiao Stima. Timu ya Mathare Utd mategeretie ngucanio igiri kuria mekorwo magithaka na timu ya Ahotani Youth muthia wa kiumia giki. Nayo ngucanio ya kiri magakorwo magithaka na timu ya Posta Rangers. Timu ya Thika United mategeretie ngucanio igiri kuria ngucanio ya mbere magakorwo magithaka na timu ya Zoo FC Kirene kia Green Stadium county ya Kericho. Nayo ngucanio ya kiri magakorwo magithaka mucii makinyita ugeni timu ya Bandari FC. Thika wanabisha na wanapata. Ndio kocha Muyoti hajaonekana kutabasamu timu nzima. Timu ya gatatu ni timu ya Western Stima kuria mena ngucanio igiri kuria ngucanio ya mbere magakorwo magithaka na timu ya Chevelle Sugar na ngucanio ya keri makorwo mari mucii magithaka na timu ya Posta Rangers. Kwanza